Јелена Зорич, N1 телевизија. Јелена, вчера или синоќа ве гледавме, бевте поприлично во центарот на случувањата. Прво сакам да прашам како сте? Pa dobro smo, sad malo kad je pao adrenalin, svi snimatelji, ja i ostale kolege novinari malo sad teže osjećamo posljedice suzavca i tereta koji smo nosili tokom noći, ali sve u svemu dobro smo i zadovoljni smo da smo uspeli da gledaocima prenesemo verno šta se dešavalo i objektivno šta se dešavalo sinoć u centru Beograda. Имаше солзавец, имаше камења, во еден момент екипата на N1 избегна автомобил кој што со голема брзина практично се залета спрема вас. Што мислевте во тие моменти или претпоставувам тој адреналин новинарски кој што ве води? To je prvenstveno obaveza novinarska da izveštava. Suzavac je smetao i građanima koji protestuju, smetao je i policajcima kojima su demonstranti vraćali taj suzavac. Naravno, suzavac je smetao i novinarima, ali naš zadatak je da izveštavamo u situaciji kakva jeste. Mi ne biramo događaje, niti ih režiramo, naše je samo da prenesemo šta se dogodilo. O strahu nemamo vremena baš da razmišljamo, zato što jedino o čemu razmišljamo, a to je da prenesemo situaciju nepristrasno, objektivno, a da gledaoci sami presude šta se dešava i da sami donesu zaključak. Jedina, ovako da kažem, jedini trud i napor koji dodatni ulažemo, to je da stignemo svuda, da sve bude pokriveno slikom, zato što je televizija prvenstveno slika. Bilo je suzavca, bilo je kamenica, bilo je tog automobila, ali najbitnije je da reporteri televizije N1 nijednog momenta nisu spustili mikrofon i prestali da izveštavaju, a divni snimatelji televizije N1 nijednog momenta nisu spustili kameru i rekli da su umorni, već su svoj posao radili od početka do kraja krajnje profesionalno. Ниту пак ги спуштивте маските? Imali smo maske, nadamo se da su pomogle, mnogo ljudi je bilo i bez maski, teško je izveštavati i sa maskom, ali kažem vam, da li se dešava vremenska nepogoda, da li se dešavaju demonstracije, da li su nasilne ili su mirne, imate li masku ili suzavac, šta god da se dešava, vaše je da nastavite da izveštavate dokle god možete, s obzirom da ste se odlučili za takvu profesiju. I gledaoci od vas to očekuju, prosto ja taj posao radim zbog gledaoca. I ne radim to u privatnoj režiji pa da mogu da prekinem kad ja želim, već možemo da prekinemo program samo onda kada za gledaoce više nemamo šta ekskluzivno da prenesemo. Затоа денеска сите колешки кои што практично работевте синоќа го добивте епитетот храбри жени. Кажи ми, Јелена, што практично, како почна целата ситуација? Што се случуваше синоќа? To je sve počelo posle konferencije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kada je najavio nove restriktivne mere u borbi protiv koronavirusa koji trenutno izuzetno jako hara Srbijom. Juče je recimo zabeležen najveći broj preminulih od koronavirusa u Srbiji. Predsjednik je odlučio da predloži kriznom štabu da se uvedu ponovo restriktivne mere na ime zabrane kretanja i imam utisak da je to grupu ljudi isprovociralo da se organizuju na društvenim mrežama. Potom su krenuli ispred Skupštine Srbije i predsjedništva. Najprije ih je bilo nekoliko desetina, potom nekoliko stotina, a onda nekoliko hiljada. Ljudi su pod pritiskom, to je definitivno, građani već mesecima dobijaju loše vijesti o koroni kao i svi građani na planeti. Međutim, građanima Srbije je rečeno da su se izborili sa koronavirusom.
to im je rečeno krajem maja, potom su se dogodili i republički izbori u Srbiji, a bukvalno dan, dva posle što su izbori završeni, obelodanjeno je da je drugi talas koronavirusa sada udario čak jače nego prvi talas i da čak sad ima više preminulih i više ljudi u teškom stanju. Možda i to bio razlog zašto su ljudi isprovocirani, zašto su izašli na ulice. Međutim, moram da kažem da sam primetila frakcije i desno orijentisanih političkih aktivista, a i levo orijentisanih političkih aktivista. Tako da svi ti demonstranti nije delovalo da imaju jednog vođu, već ili da su spontano okupljeni ili da su bili podeljeni po grupama i da su te grupe imale pojedinačno svako svog vođu. И да прашам уште ова. Дали и за денеска се планирани протести, има некои информации кои што стигнуваат дека автобуси од други места од Србија, дека се упатуваат кон Белград, ќе продолжат ли протестите? За večeras su najavljeni protesti opozicione koalicije Saveza za Srbiju u 18 sati ispred na platovu Filozofskog fakulteta. U 19 sati je najavljen drugi protest takođe opozicione partije Dosta je bilo. Oni takođe izražavaju svoj bunt protiv politike vladajuće stranke i protiv restriktivnih mera u vezi sa koronavirusom. Kako će to teći, mi sada ne znamo. Ja danas izveštavati neću s obzirom na to da ću odmoriti posle noći iza mene. Međutim, izveštavat će moje kolege sa televizije N1 i jedino što mogu da garantujem svima koji ovo slušaju, a to je da ne znamo šta će doneti večerašnji protesti, ali znam da šta god da se bude dešavalo, da će svi reporteri televizije N1 izveštavati profesionalno i objektivno, s obzirom na to da, eto, vi ste rekli da sam ja hrabra žena. Ne, ja sam samo novinar televizije N1 i novinarka i takav vam je zapravo svaki novinar, svaka novinarka televizije N1, svaki urednik. Mi zapravo svi radimo na isti način. Trudimo se samo da prenesemo istinu i to je jedino što nam je bitno. Имаат ли демонстрантите своји барања затоа што се ова некако доаѓа после изборите во Србија и некој се обидува да вметне и политичка димензија во целата оваа ситуација? Имаат ли барања демонстрантите? Imaju zahteve, jedini zahtev koji se sinoć čuo od demonstranata kad smo ih pitali zašto protestuju, oni su rekli da protestuju protiv novog uvođenja takozvanog policijskog časa, ali ono što smo čuli da uzvikuju, to je da oni traže ostavku predsjednika države i vladajuće stranke, a podsjetimo, vladajuća stranka je nedavno pobedila na održanim izborima parlamentarnim u Srbiji. Međutim, ispravnost tih izbora osporavaju gotovo svi opozicioni političari u Srbiji. Благодарам за овој разговор. Држете се, ви посакувам многу здравје и сигурно денеска одмарате, меѓутоа веќе веројатно од утре повторно ќе ве гледаме на телевизиските екрани. Hvala vam, najlepši pozdrav za sve gledaoci i slušaoce u Severnoj Makedoniji. Drago nam je što se zanimate za situaciju u Beogradu, s obzirom na to da kao novinar smatram da sve što se dogodi u Beogradu, sve što se dogodi u Skoplju ili Zagrebu, Sarajevu, Podgorici, sve je zapravo bitno za ceo region.